abarundi baryame basinzire nk'uko His Excellency yabwiye abanyarwanda ngo muryame musinzire, n'abarundi biryamire basinzire biyorose. Nta gitero kizatera giturutse muri Kongo kiyobowe n'umunyarwanda ngo tugiye kurasa Burundi. Jamais de tout. Ntabwo byabaho ibyo bintu. Urumva ibyo byakumvikana? Abarundi bajya bamenya yuko ari umuryango wacu koko, hagiye bacisha bugufi tukabana. Babona bafunga udupaka ntitugize icyo tuvuga, indagara zihagije bakaducyura indagara. Ninde mwana warwaye wabuze indagara y'iwacu akarwara bwaki? Nta munyarwanda wabuze indagara ngarware bwaki. Hello my beautiful people, ngo umeze mutese. Reka nizere yuko mumeze neza aho muri hose. Ngo biragenda tuba tumaze iminsi tutagira icyo tubabwira, mutaduha ama-update ngo mutubwire uko bimeze. Ariko hari utuntu ushaka kubabwira nka 2 cyangwa 3, ariko reka mbabwire ingingo 5 twebwe abanyarwanda byatuma tutarwana n'u Burundi. Ibintu 5 byatuma tutarwana n'u Burundi, kandi nicyo gitekerezo twebwe ntacyo dufite nk'abanyarwanda. Ntacyo gitekerezo dufite nk'abanyarwanda, ntacyo dufite. Abarundi buriya perezida wabo arababeshya ngo yumvise ngo ubutasi ngo bwaramubwiye ngo turashaka kurwana nabo, ariko weekend nta gahunda dufite yo kurwana n'abarundi. Ibintu 5 byatuma tutarwana n'u Burundi. Icya mbere, abarundi n'umuryango, ni famille yacu. Ariko umva, abarundi n'umuryango wacu. Twaba twikoze mu nda turamutse turwanye n'abarundi, twebwe twaba twikoze mu nda. Ntabwo twakwata ku Burundi, ntabwo byabaho, ntabwo byakunda. Nicyo gitekerezo ntabwo kishobora kubaho. Ngo icya kabiri, nta kintu twaba dukurikiyeyo, nta kintu twaba tugiye gushaka i Burundi. Ariko umva, nta kintu gihari. Imikeke se, indagara se. Ni nayo mpamvu ubona bafunze imipaka, ukabona yuko nta diri hari. Gusa ntabwo ari twe bahemukira, bo barihemukira. Ubuyobozi bwabo buhemukira abaturage. Kandi twebwe abanyarwanda nta muntu n'umwe ufitiye inzigo abarundi. Wapi? Twebwe nta muntu n'umwe ufitiye inzigo abarundi. Twe turi abantu beza, turi abanyarwanda, turi beza cyane. Ni nayo mpamvu utazumva hari umunyarwanda wavuze nabo umurundi. Ntabwo bikunda. Gusa tugerageza gukritika turiya tuntu uriya mu perezida wabo aba yavuze, ariko ntabwo tuvuga nabi. Ntabwo dushobora gukritika abarundi, ntabwo dushobora kubavuga nabi. Gusa dukritika ituntu bavuze, turiya tuntu tutaba ari sawa, tutaba tutakoreshejwe ubwenge, nitwo dukritika. Ariko kuvuga ngo twebwe abanyarwanda ngo no, nta kintu kiri Burundi twakurikira cyatuma dutera Burundi. Noneho bigashyiramo politike nyinshi, tugaca muri Kongo, Red Tabara. Ntabwo byakunda. Ubwo iyo yari inuza ya kabiri, nta kintu kiri Burundi cyatuma twataka Burundi twebwe. Point ya 3, ingoma y'u Burundi yavuye mu Rwanda. You understand? Ingoma y'u Burundi yavuye mu Rwanda. Niba mubyibuka neza, abarundi kugira ngo babeho, ubundi abarundi bitwaga urundi Rwanda. Sebyo, abarundi kugira ngo babeho n'abami bararwanye, umwe aratsindwa
mu guhunga ahungira i Burundi, ariho haje kwitwa Burundi nyine, ahungira kuri kariya gasozi. Amaze guhungirayo aravuga yanga kumukurikiranayo, ingabo z'u Rwanda zanga kumukurikirana, ziravuga ati hoya agende abeho. Bagezeyo bakuriyetinga igihugu nyine, urumva cyahise kiba igihugu. So urumva yuko rero twaba twikoze mu nda twebwe. Burya iyo umwana ushobora kumuhana, kumukubita akanyafu ku kibuno, ariko ntago ushobora kwicira umwana cyangwa ntago ushobora kwiyatakira umwana. Gusa iyo umwana yakunaniye uramureka akaba nka wa mwana w'ikirara, uramwihorera akidoga, kajyari akidoga, ariko ukamureka. Yari inuza point ya gatatu yo kuba Abarundi ari ingoma yavuye mu Rwanda. Urimo kumva, ni ingoma yavuye mu Rwanda. Ni nayo mpamvu bumvaga bavuga ngo Urundi Rwanda, sibyo? Iya kane yatuma tutataka Uburundi cyangwa dutera Uburundi, nuko turamutse duteye Abarundi twaba turi gukora ibara. Nta kintu na kimwe gihari cyatuma Abarundi tubatera, as long as perezida yagize gute. Icya kane cyatuma tudatera Uburundi, iyo umwana gututse ntago umwishyura, kuko iyo umwishyuye ubaye nkawe. Uriya mushinga nahe ubu ngubu these days arimo arashukwa n'Ababiligi, akavuga amagambo menshi, akavuga kuntu u Rwanda ari rwo rwazanye ibintu by'amoko, ngo guturuka za 5 n'ikindi. Buriya gukoresha ubwenge ni sawa iyo uri umuhanga, iyo uri umuhanga ugakoresha ubwenge, kuko ntago byishyurwa. Buriya Abarundi inama nabagira, bari bakwiye kujya bakoresha ubwenge, ntago byishyurwa. Gukoresha ubwenge ntago byishyurwa, just bagakoresha ubwenge. Ngo 5 n'ikenda ngo Abanyarwanda ngo barahunze, ngo bahunze ngo ibintu byari bivuye mu Rwanda ngo by'amoko ngo barabituzanira, ngo amoko ngo twebwe none tuzazire ngo akaga ngo kazanywe n'Abanyarwanda. Ngo ngiye ngo narasomye. Uramutse wasomye ugasoma amateka mu ishuri, buriya mu ishuri nari umuhanga na ikintu cyitwa amateka narakasa mutwe ndarabeshye. Waramutse wasomye wasoma neza ukamenya amoko aho yavuye, ukamenya impamvu, ukamenya yuko Umubirigi yakoroneje u Rwanda, u Burundi na Congo at the same time, ukamenya yuko amoko atazanywe n'Abanyarwanda, arayo natwe batuzaniye, kuko natwe ntago twitwaga, twari tuzi yuko twari tuzi Abega, Abazigaba, Abanyiginya, Abaki, ariko batuzanira yuko Umuhutu ari uyu arangwa n'ibi, Umututsi ari uyu arangwa n'ibi. Ndikumva abazungu barabituzana kugira ngo baducemo ibice.
ubwo rero umwana iyo adafite ubwenge ngo abashe gusoma neza nk'uko babivuga, ntabwo byatuma umukubita akanyafu, bya bindi bya Bruce Melody ngo nzamukubita akanyafu kunda, ntabwo byatuma umukubita akanyafu, umucisha akanyafu, oya uramwihorera, ahubwo iyo amaze gukura uramureka akigishwa n'ibihe. Icya gatanu cyatuma tudatera Uburundi, u Rwanda rudatera Uburundi, twebwe dufite indangagaciro nk'abanyarwanda. Indangagaciro zacu zitubwira kutiyenza, kudasagarira umuntu. Indangagaciro z'abanyarwanda zitubwira kubihorera, tukicecekera. Runaka ko yakoze ibi tubigenze gute? You understand? So ngaye nguko rero ntabwo twatera Uburundi. Abarundi baryame basinzire, nk'uko His Excellency yabwiye abanyarwanda ngo mujyame musinzire, n'abarundi biryamire basinzire, biyorose. Nta gitero kizatera giturutse muri Kongo kiyobowe n'umunyarwanda ngo tugiye kurasa Uburundi. Jamais. Jamais de tout. Ntabwo byabaho ibyo bintu. Urumva ibyo byakumvikana? Abarundi bajya bamenya yuko ari umuryango wacu koko, hagiye bacisha bugufi tukabana. Babona bafunga udupaka ntitugize icyo tuvuga, indagara zihagije bakaducyura indagara. Ninde mwana warwaye wabuze indagara y'iwacu akarwara bwaki? Nta munyarwanda wabuze indagara ngo arware bwaki. Ngaye nguko rero nagira kara gaciyemo.